Gost Vesti u 10 je Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Kako komentarišete poslednje događaje u Crnoj Gori? Prevashodno mislim na hapšenje vladike Joanikija i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Pa u Crnoj Gori se sprovodi posebno od samostaljenja Crne Gore 2006. godine jedna sistematska diskriminacija srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. U Crnoj Gori je napadnuto sve što je srpsko, dakle i srpski jezik i ćirilica, i srpski narod, i Srpska pravoslavna crkva, i srpski kulturni radnici, i srpski lideri protiv kojih se organizuju monetarni politički procesi. U pitanju je jedno sramno i skandalozno hapšenje vladike Joanikija i grupe sveštenika samo iz razloga što su obavljali svoju vjersku dužnost. Imamo jednu brutalnu demonstraciju sile protiv Srpske pravoslavne crkve i to je ono što je jako loše. Vidimo, po tom primjeru imamo niz drugih dokaza da se u Crnoj Gori krše temeljne evropske vrednosti i sloboda, i jednakost, i demokratija, i vladavina prava, i vjerske slobode. I očigledno je da režimu Mila Đukanovića posebno smeta Srpska pravoslavna crkva kao najznačajnija institucija srpskog naroda u Crnoj Gori i vidimo tu žestoki napad na Srpsku pravoslavnu crkvu od donošenja anticivilizacijskog zakona o slobodi vjeroispovesti, a sada imamo i najave osnivanja takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Očigledno da se srpski narod nalazi pred velikim iskušenjima, da se Srpska pravoslavna crkva nalazi pred velikim iskušenjima. Ono što je tragično jeste što se režim Mila Đukanovića izgleda odlučio da krene u dalje zaoštravanje situacije u Crnoj Gori. Imamo pojačane napade na Srpsku pravoslavnu crkvu. Imamo skandalozne izjave da je Srpska pravoslavna crkva tobože instrument velikosrpske politike i velikosrpskog nacionalizma, da Srpska pravoslavna crkva želi da upravlja Crnom Gorom, da je ona protiv Crne Gore, da ona žela da određuje karakter i razvoj Crne Gore. Sve su to brutalne laži sa ciljem njenoga slabljenja i njenoga u suštini nestanka. Patrijarh Srpski Irinej i predsjednik Vučić su razgovarali o ovoj temi i predsjednik je istakao da će Srbija uvek podržati srpski narod u Crnoj Gori i da će sprečiti eventualne progone. Pa postoji mogućnost da dođe do nekog progona? Pa ja se nadam da neće doći do najgoreg scenarija, ali ono što je posebno važno i želim da pohvalim brigu i odgovoran i ozbiljan odnos predsjednika Vučića vezano za težak položaj Srba, odnosno srpskog naroda u Crnoj Gori. Podsjećam da je inicijativu predsjednika Vučića prije nekoliko godina su obezbeđena preko 3 miliona evra da se kupi srpska kuća u centru Podgorice za srpske organizacije. U nekoliko navrata vlada Srbije je pomagala Srbe u Crnoj Gori. Evo imamo posljednji primjer da je vlada Srbije izdvojila 1,6 miliona evra da pomogne srpske organizacije u Crnoj Gori. To je jedno ohrabrenje i to je jedan ozbiljan odnos naše države prema srpskom narodu u Crnoj Gori. Ja očekujem i nadam se da ćemo kao država upoznati najvažnije međunarodne organizacije, institucije, u kakvom se stanju nalazi srpski narod, da se prema njemu vrši sistematska diskriminacija, da se inzistira kod Evropske unije, da Evropska unija pošalje jednu snažnu poruku da režim Mila Đukanovića konačno prekine sa demonstracijom sile, sa napadima na naš narod i našu crkvu i da se pokrene jedan suštinski dijalog čiji bi cilj bio izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovesti, da se garantuje crkvene svetinje i ostala crkvena imovina i da se konačno potpiše jedan ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve po uzoru na ugovore koje je potpisala Crna Gora sa Islamskom zajednicom i sa Rimokatoličkom crkvom. Podsjećam recimo na jedan veoma dobar zakon koji je donešen u Bosni i Hercegovini 2004. godine po kome su Srpska pravoslavna
pravoslavna crkva, Rimokatolička crkva, Islamska zajednica i Jevrejska zajednica proglašene za istorijske crkve i one ne moraju da se registruju i sama je istorija potvrdila njihove postojanje. Ovdje imamo skandalozne najave da bi Srpska pravoslavna crkva trebala ponovo da se registruje. To je apsolutno neprihvatljivo i zato smatram da je veoma važno da Srbija upotrebi sva pravna, diplomatska i politička sredstva i da traži i inzistira da se u Crnoj Gori poštuju temeljne evropske vrednosti i da se poštuju prava Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Svjesni smo činjenice i to je veoma očigledno da je krajnji cilj nasilna asimilacija srpskog naroda i pretvaranje u nacionalne Crnogorce. Imamo popis stanovništva 2021. godine i očigledno je da je cilj da se broj Srba sa 29% smanji ispod 20%, a da broj nacionalnih Crnogoraca se poveća preko 50% i da se kaže evo ga sada u Crnoj Gori živi većinski narod. Ja mislim da je veoma važno da Srbija i dalje nastavi da aktivno pomaže naš narod. S jedne strane, ponavljam, i s druge strane da čini sve u međunarodnoj zajednici da se u Crnoj Gori postigne jedan pošten sporazum sa srpskim narodom i Srpskom pravoslavnom crkvom. Napadi Mila Đukanovića na Srpsku pravoslavnu crkvu, možemo li ih dovesti u vezu sa predstojećim popisom? Apsolutno. Znači, kao što sam rekao, znači, ovdje je cilj da se oslabi i gurne potpuno na margine Srpska pravoslavna crkva, koja je ključna institucija srpskog naroda u Crnoj Gori i glavni čuvar identiteta našeg naroda. Mi imamo ovdje u suštini sukob dvije Crne Gore. Imamo sukob istorijske, prave i tradicionalne Crne Gore. Imamo pokušaj da se formira novi crnogorski identitet, nova Crna Gora. Čuli ste nedavno, i to zadnjih nekoliko godina, režim Mila Đukanovića pokušava da izgradi takozvani crnogorski domovinski identitet. Šta to znači? Znači, suština tog identiteta je utemeljena i ima faktički frankovačko-ustaško porijeklo i njen temelj je antisrpstvo i mržnja prema svemu što je srpsko. Vidjeli ste sada prilikom obilježavanja osamostaljenja Crne Gore, ne govori se o nezavisnosti Crne Gore, govori se o neovisnosti Crne Gore. Znači, pokušava se potpuno, znači, marginalizovati srpski jezik, ćirilica, uvode se nove kovanice i pokušava se, ponavljam, izgraditi jedan novi identitet koji je suprotstavljen prema srpstvu. Dakle, u Crnoj Gori je napadnuto, dakle, i Srpska pravoslavna crkva i srpski narod. Vidjeli smo da je i režim donio potpuno jednu sramnu i skandaloznu odluku i priznao lažnu državu Kosovo bez raspisivanja referenduma, iako su sva istraživanja pokazivala da ogromna većina naroda je bila protiv toga sramnog čina. Dakle, ovo što, ponavljam, najvažnije je, dakle, sada aktivno pomoći naš narod da se stvori mogućnost da se na popisu stanovništva sljedeće godine svi građani Crne Gore izjasne slobodno o svojoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti.